kadak jong kajing snok tilang ha kajing rakhi ka National Sports Day nakalyang ko office trekam jong Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District harun kar berkajing trilang ka District Sports Officer West Khasi Hills Nongston ha ka step jong kalai photarik nailar ar hajar ar pusau kila penlong da kajing ko marathon bat cycling nakabanta ki khna ki samla kentei bat shinrang ki basyong basa ha po pur usam jong ka District Eastern West ya kajing ko marathon lapia ki arbenta kata kaba 10 kilometer nakabenta ki palahe batsan kilometer nakabenta ki khna junior katba ya kajing ko nya bicycle nakabenta ki palahe kajing jingai kalong khatsan kilometer katba nakabenta ki khna kajing jingai kalong 10 kilometer lawan ban sakilang hakani kasngi de additional deputy commissioner uba e nongbri uba lakawe e kalama kum kadak kajing sedang yakani kajing yakop harangkat ki we kinong tre sarkar hapo ka district hakani kasngi la sakhi ya kajing wan shimbenta de ki spangut ki samla kentei bat shinrang bat yakinong job hakani kajing yakop mare thong bat cycling jong ka kerdan ki balahe kila yo ban ra e kasong pisa ka balong san hajar tengka katba ki badang khna kila yo ra e kasong pisa kabasa hajar tengka rengkat kisernot. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kong bisla artinya jakani ka prize distribution ceremony hani ke por iba mebon di additional DC kolis tunga di staff bro na po office jong di district sports officer na long stand yang kai di nong sikam jong ka district sports association jong ka Eastern West Khasi district di DSU juni wakla da indonlang hakani ke por rai ila shimpi lalu pasang buat penyak kini kekam dengan penpau yang kata katin kejekemen wah ringkat buat baru di sports person kalian juga di India ni akan celebrate ya ka National Sports Day ke belum meningkasni kumpulan kong selama tahun kedai buat anniversary jauh major yang syat hockey player berteri kam dari India pengitip untuk visa dan ke hoki. Di Niyo kan pelong program si repair hakelen jongka state ga jungi bagi hangi po district tu bentak step nilayo pelong ya ka marathon bat ya ka cycling. Ini competition kindai bagi ong ba iflong competition tang bentak kasni bagi kuno enrai ingin hap menjadi sedang jadi jengmare jenglek skill di week di sports activities Namar ka wanra ikut kerja, ka wanra ikut fitness, buat mentali ka sports ka way ka karya ka belum lukratif pada kata-kata mo apa ka persai. Ni suplemen sibun banyak kini hybrid di barang Newsnam mo. Di balong kita di future champions di balong kita kali ke district Jungi. Lagi bayo
Iya lah. Seventh position May Van Borlang Patao di Nako Lampniu, Subhari Papsi. Ninth position Idalin Kharbani